Layo ke igama ngubani? URoyal Mloyi. URoyal Mloyi ngibona ke lapho uyabhota ekhaya ke kunjani la? Hayi khona ekhaya ku right kakhulu. Ama elections ayeza Royal ukhangelele nje umuntu osomuntu le ngawo le 22 years. Nge 22 years. Kuyini okhangelele kakhulu? Hayi mina ngikhangelele ukuthuthukisa ilizwe lethu nje abantu abasakhula lathi sibele kusaselicha njengoba sisathi sakhula. Wa register no vote? Nga register. Abantu bakhuluma nabangikhuluma nabanye baxoxa ukuthi ibandla lami ngifuna lingenelele wena lakho yiliphi la? Hayi. Hayi lokho kuvota ke kuyimfihlo yami nje ngami. Okay. So kodwa wena bakhankasa babuya nibe campaign khona? Babuya be campaign. Bathi inxa belithembisa babethembisana abaningi. Bathembisa ngokufaka emsebenzini nje abantu abasakhulayo. Lathi salinde iminyaka lokuthi uphele nje ukuthi kudlula ama elections. Abaye bathembisana phandle kokuthembisa imisebenzi. Kulanto eningi abayikhulumayo. Kodwa ubona nganini kuza kutshintshela wena nxa nje usakhulu le 22 years ubonani kuza kutshintshela empilweni yakho? Ngibona kuze ngaba lentuthuko. Ngibona ngaba lentuthuko because lo hulumende wethu wayesithumbisile nje ukuthi vision 2030 salokho esakhangele khonokho nje basakhula. Abaningi abasakhulayo bathini bakhala ngani kakhulu abanje ngawesize yakho? Abantu abaningi bakhala ngemisebenzi because kunje siwasebenzi khona eSempiters. Asisebenzi ama youth amaningi balimazana bayenzana indawo zokuthi baswele imisebenzi. Bethatha lama drugs. Nama drugs yonke into basebenza into ezingela ngqondo bebancane. Wena ke umuntu othethe? Ngithatha. Awukabe lo mntwana? Ngomntwana ndaye. Uyamgcina kodwa? Umntwana ngiyamgcina. Okay, kuyini ngokusho kwamanye abasakhulayo lapha eSempiters? Hayi abasakhulayo bafuna ukuthi bebe employed labo bezibone bekulento abayenzayo kumbe bethole into zokufuya nje ukuthi ngabe benza ama projects maybe ama broiler befuya ama broiler benzeni into ezabanika imali.